سي كي مكته حالة يلن زتعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سنة تكونوا نايوتر من يوتيو أبزا فيديو زيا حدا زيا قدا صاحبريتا كمون متنقعتاون كنبلا نخلينا تاب حدا زعبي كبر زوهبهم قل سبات روبرت تي كيوساكي زبحال رويدات بوردات زصحافي نعلم بلو زلوطات مصحف صحافي أبزي قرباوان كاب زرغحو نكونتات قطب عالم زملكت زدهسس حبريتا ينا نري مچم كم زقرب لكم كلكم زكفراكم كسم بدكم يزمسلكم زلو ازيا ملقت ازيا كابز كابتي زلعله كبر زوها بسب يكون كسمعوا مبزحتو سب اب حشوينا اغرغرنا بطالب الكات الكان يزلو زلنا يكونتات قلت very very critical time زربازي تسمعكم ترين تمصالا بنهار كترقص كان زبلكا سبكيت عشا صاحي تلكايو مصيا حرم استحانتك يزرداكا ስለዚህ زحبريتا زي سمعنا استوعينا سقمتن وصدلو بزح ጊዜ انا كمت انا تسمع عنك سمعكم يزدل معناته كتفرد يكونس اذ كنتات زي تنقاقز اليوم خانو فلينا نخنكيد يزبل زلهم اي نغرب حج بزح زرباكاي وغبركو قطا نابتناتو حبريتا خنكيدنا بونا غبرناها كنكتسلينا give me 1 second. All right, so screen at share get Robert Kiyosaki is going to interview with Patrick Stabahalena Invalidament Dami Agadas Sabatio Kabatum Ismail. Knew this time was coming. And we have, as a world, have never been here before. So is it a spooky time? Damn yeah. It is probably the most dangerous time ever. There's nothing to compare it to because there's never been a world economy before. For example, 100 years ago, if there was a stock market crash in England, it didn't affect anybody. 100 years ago, እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ተነቃፊ ኣዝዩ ፍሉይ ግዜ ኣብ ታሪክ ድማ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ግዜን ዝመፀና ዘሎ ክራይሲስ ድማ ብመንፅሩ ዝዓበየ ክራይሲስ እዩ ከም ትሪኦ ዘለኹም እዛ መፅሓፍ ኣብ ዘላ ሪች ዳድ ፖር ዳድ ትብል ዝፀሓፋ ሮበርት ኪዮሳኪ እዩ እዚ ኻ ፓትሪክ ዝውን መፅሓፍ ፀሓፈ ስለዚ ኣብ ዝቐረባውን ፌክ ማኒ ትብል ፅሒፍ ነይሩ ሮበርት ኪዮሳኪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይ ቁጠባ በፂሕና ይንፈልጥ ኢና ምክንያቱ እቲ ቀደም نبأ أباي بريطانيا تجمع كم تقولوا نبيني زاد كعنيرو نا أمريكا كم تقولوا نبينيو أب إسرائيل كلتن أب إسرائيل في الزمان أب إسرائيل كلتن دما علمنا زيادة أنا نقاطو لا زلا أب حنت بوتا استراي أب كارب بوتا كم زرّة أب حارب بوتا استراي تجمع نخارج كم تصلي زارب زلوا. If there was a stock market crash in England, it didn't affect anybody. But now the U.S. market goes down, the world goes down. So plus with social media and all this we're doing now, and so we've never been here before. I'm excited about it. Because I make more money in crashes than I do when they go up. طيب لالو زكو عزيز فرهنا زچندقن حماقن كنتات تخونه I'm excited أنا حجوسي مخنياتو أب كم زعينت كراشيت زعبيه جنزب زجبرو أب كم زعينت كنتات كم زعينت فريقة قاتم كله تزعبيه مكس عصنات الشعيو تزل على حبت دما أب كم زي سجاجر أنا دما كابتوم نزل كنتات زي بزل على زتك عملية كل حكي يستهم كرولو فلتاتلو كابيتال አለው አካይዱ ይፈልጥ ነዘ ድማ ጽበየ ዝነበረይ ሕማቅ ግዜ እንዲና ንብዘለና ንገሊዮም ኢንቨስተራት ግን እዚ ሕማቅ ግዜ ትዝጽበይዎ ግዜ ነዚ ግዜ እዚ ዮም ዝጽበዩ ገንዘቦምን ገለና አኪቦም ሓደ ከባቶም ሮበርት ኪዮሳኪ እዩ ስለዚ ስምዑ ግን አና እንታይ ብለና ኣለሱ. So but for the average person they'll get wiped out. I'm afraid at the worst. I hope I'm wrong, but I think we're heading for a global depression. Global depression? Yeah. What does that look like? Depression. I mean, people are depressed. The economy stays down, it's hard to come back up. And now the good news is that for those who are prepared for it, like you and like this, you'll do better. See, not everybody dies in a plane crash and plane crashes. But the last crash in 2008, I was on Wolf Blitzer's program 6 months before Lehman Brothers went down. እንታይ ብላለዎም እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ነቲ ኣቨሬጅ ኣሜሪካን ወይ ከዓ ኣቨሬጅ ኖርማል ተራሰብ ሓደገኛ እዩ ኣብ ዓብይ ኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ቁጠባዊ መንቀልቃል منقلقال إن خيز لنا الزكونات زد ما نبزحات سبات أزيو كتصلوا مخانو يزح برزلو مغنياتو التزمت زلو كرايسيس قد محجرين يا زين فلت قلت عفناتو نايم اللبع كلوتن كا مستزاينا هجزة بنزلو السوشيال ميديا زل على عنوات كجبري روبرت كيوساكي كم ذا عينت كرايسيس قد محجون ريو سلازي زاربو زلو بفلتاتيو ناكل تشحين شو منتن كرايسيس
ليمان براذرز بهال بانك كوتق مخانو أقدمو تنبيو وي حبيرو نيريو سمعي رخبل دحريو دما أكو تشان شو مثلا تزعبي بانكي ليمان براذرز مسودة إنت كرايسيس نشعو أزيو قولعون برتعون نبيليونات سبعة دما قداي جيرو كمو قداي نخين نخون حجز يزارب زلو أنا ول أبزا غريبة زلو كاوكل مارس لزلنا. Last crash in 2008, I was on Wolf Blitzer's program 6 months before Lehman Brothers went down, and I said Lehman was going down. And nobody listened, but it went down. And so I've been expecting this market to go down for quite a while. And I'm concerned about my fellow human beings. إذن حجكوا طبعا شعور تنبيه سمعني رخبكم سمعني سلودي رخبكم دما تكونتات أقاتيمو زبزح زبد ما كسيرو حجون إذا حجز لنا كرايسيس كملت مخالو قد مغلطة 3 عامات روبرت كيوساكي زارب نيريو حجد ما بنتصور ببرتع بزافره من قدي يجلس على السب سلدي سمع مسورة خاص وقداي سلزخون زتبقسي حبريت هاي مزحلف بعد ريبورت كيوساكي أزيوم هبتعمل سبزح سقطاتن سبزح هبتنيوم ذات نورمال سبدين كساب كنديك وقداء كم زخل سلو ديفولتو بتدقاقا من التزبي كحبرون كنكحون كتبابعون يفتنوا له نسمعهم داي نسمعهم من نعاناي ملكات مالتيو. But as you know, most Americans are clueless. So they don't know what's going on. But you can travel the world. I just got back from Africa and China and Japan and New Zealand. People are scared. Australia hasn't had a recession in 30 years. It's in recession. But Americans are fat, dumb, and happy, having a good time, which is good. But I'm concerned. That's all I can say. I'd be afraid if I had kids. مبزحتهم أمريكاويان إذا كنت زي تردوا من اللو. That's why كل جزء قداي زخونو. نعاتاتهم دما يسمعني كم زي كتاتين كم حواتين. نحن دما كابهم زقدنا مبزحت زبنا إذا كنت تبع بي خير اللو. أيستبهلون. أنت تستبهلون يربزح بزعبوك حتى مجمرة. جن أبكال البوليتيكا قداي اللون جن البوليتيكا ونيلن مبزح سب أبيل أبحشوية أجرجر وري قالن يزلون. زدما تيجي كم زهز بدماي قداي زقبر وحج الناس حقيز وستكاكو طبعا العالم صبغ لنا مثلا أبشجر زتوكا إذا كنا تزدما مبزحتنا حبشة أبسدت أيرانايون كتشرن شو مثلا كميز موت سباتي مسفلتوا إذا حجز بقيتهم زلوا أب 10 تقلت عمت ويكا أب 10 4 عمت تزبرت كرايسيس يجب بحال زلوا سلازي تتنكرنا عن سمعه. I think as an adult you can go hungry, but you don't want to see your kids go hungry. And that's what's going to happen. Well, the reason I wrote Rich Dad Poor Dad is the US dollar. That's my book over there, Fake, which came out last year. Fake money, fake teachers, fake assets. And the US dollar is fake. Never in the history of the world has any fake money ever survived. And we're doing the same. انتهي لنا له تفيك بالمصحفو عم صحافة دولار أمريكا فيك مخانو سلام انتهي ما فيك خون أب كتشحن أسران أبز حجز له دولار أب سيركوليشن أب إيكونومي زلو كبابي 4% ناتو أب كتشحن أسران برينتد زخونيو تاي مالتيو لك كم زمان ماشين هاي جنزب زلو بتمت سنترال بانك هم زلو بزع جنزب نافت سيستم يتينيرو نعود مايو روبرت كيوساك فيك ماني زلو نحاده نجار ببزع كوب خد قبرة تجميركا برينت خد قبرة تجميركا فالي ناتو واجاناتو نقول لي زخي كلاتهم حجرات دما بتمساسالي جنزبهم كوبي قبرنيرهم even ايرتراك سام حجي نقفا برينت ناقبريز نبر إثيوبيا كم مع عد برينت لزقبرو كتباناتو رايو دولار كل تشرح دي جالس نبرة $100 لو 10 تشرح قريب له كلهم من قصة زقبروي فيك جنزب سلوزلو تفيك جنزب حجي دما interest rate يدي بسلوزلو تفيك جنزب نخوك عاصر هو مالتيو الانفليشن بحال بمسكوت وجه له مالتيو الزد ما ينتي قدم تا ريت تا بور تا كصدت كله كصحف كله خوزي جنزب محاس ترجم يبلون سيف مقبار ربين وقول هيكون مغنياتو منقستي برينت سلوزقبرو باليناتي قدلي قبل كله سباير دان نيرو حجيكن نقول جهيد اللو بمبال يقلص لنا تاريخ بور دات تبل بزح يقلص Same thing. Just keep printing this money. When I wrote Rich Dad Poor Dad almost 25 years ago, people said I didn't know what I was talking about. I said savers would be losers. Now, today, there's quantitative easing, which is counterfeiting money. And then you have zero interest rates. And people are still saving money. Are you nuts? They just printed, I think, $500 billion in September of this year. Because ገንዘብ ሴፍ ትገብር ዘለኻ you're crazy ይብላሉ ምክንያቱ ንስኻት ሴፍ ትገብር ዘለኻ መንግስቲ መዓልታዊ ፕሪንት ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ቫልዩ ወይ ዋጋ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ናይቲ ገንዘብካ ኣውቶማቲካሊ ዝጎድል ይብለና ኣሎ ስለዚ ሴፍ ምግባር ንበይኑ ኣይዋፃእካን ብምባል ዝገልጽ ኣብዚ ዋነት እኳ ሴፍ ምግባር ሕማቕ ኣይኮነን መንግስቲ
net print ምግባር ጠጠው አቢል ወሰለ ዘሎ መብዛሕት ጊዜ ግን ሴቭ ምግባር risk The repo market is going down. And the average guy goes, well, what's the repo market? They don't know. So that's why it's fake money, fake teachers, fake assets. Our education system, it has been my rant forever. Why don't we teach people about money? Why is it? We all use money, but we don't teach people about it. So that's why I'm concerned. And I wrote this book, Who Stole My Pension? It's already... እንታይ ይብላሎ በትምህርታት ናትና እውን ፌክ እዮም ምክንያቱ ዘይጠቅም ነገር ዝጠቅም እንዴ ግን ንህይወት ኩልና ኣብ ህይወትና በገንዘብ ኢና ነብር ብዛዕባ ገንዘብ ግን እቶም ቆልዑ ይንምህሮምን ኢና ካልእ ኩሉ ንምህሮም እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣይንምህሮምና ብሰንኩ ድማ ፌክ እዩ ካልእ እውን እንታይ ይብል ከም ኣርጊመንት በዝሎም ንጥቀመሉ ዘለና ናይ ቤት ትምህርቲ ኤጁኬሽናል ሲስተም መምህር ኣብ ቅድሚ ሰባት ኮፍ ኢሉ ዝምህረሉ እዚ ናይ ቅድሚት ዓመት ሞዴል ዝነበረ እዩ ሎሚ ግን ዓለምና ኣብ ካልእ ደረጃ በፅሓላ ኣነ እውን ከም ወላዲ ስከፍ ደቀይ ዝመሃሩ ኣብ በዓል ስዊስ እውን እንተኾነ ምስቲ ግዜ ዝኸይድ ኣይኮነን ኣልጀብራ ማትስን ገለ ፎርሙላታት ናይ ቀደም ጥንቲ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብ ካምፓኒታት ክንሰርሕ ከለና ሪናዮም ዘይንፈልጥ ክንደይ ፎርሙላ ሰሪሕና የለን ግን ኣብ ሪል ላይፍ ኩሉ ዲጂታላይዝ ዝኾነ ክንዲ ንዑ ትምህሮም ግን ነቲ ናይ ቀደም ቲዮሪ ምህርዎም ኣሎ ማኣሲ ክርዶም I don't understand. ናይ ብጣዕሚ ዝገርመና ብዝዋን እዚ It has been my rant forever. Why don't we teach people about money? Why is it? We all use money, but we don't teach people about it. So that's why I'm concerned. And I wrote this book, Who Stole My Pension? It's already sold out. The two authors here, me and myself, Edward Siddell, we both had dads who lost everything. And when I was in my 20s, and my poor dad lost everything, it scarred me. And I said, I'm never going to let anybody ever do that to me. So I just come back from Vietnam in 73. My dad was unemployed, poor dad was unemployed. And he tells me to go fly for the FN Airlines. I said, are you kidding me? And he says, go back to school, get your master's and get your PhD. I said, are you kidding me? Here the guy is unemployed. He's got no pension. He's got no paycheck. እንታይ ይብላሉ ቀደም ኣብታ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ትብል ኣቦ ሃብታም ኣቦ ድኻ ኣቦ ማለት እንድዩ ኣብቲ ድኻ ኣቦ ምሁር ነይሩ ትምህርቲ ናይ ምሁር መምህር እውን ነይሩ ኩሉ ግዜ ድማ ተምሃር ንላዕሊ ኸይድ ማስተር ግበር ፒኤችዲ ግበር ገለ ዝብለ ነይሩ ኢሉ ንሱ ከምኡ ዝገበሮ ድማ ኣብ ህይወቱ ፔንሽን ናቱ ምስ ከሰረ ወይ ከዓ ምስ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ምስ ወረደ ምስ ደኸየ ንዓኻ ዘይጠቐመካስ ከመይ ጌርካ ንዓይቲ ነገር ንለኻ ብምባል ኣይትመሃሩ ይብል ኣለኹን ኣነ ንትንሱ ዝመኽሮ ግን ትምህርትኻ እናገበርካ ጎኑ ጎኑ ካልእ ተወሳኽካ ዝበለፀ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ሮበርት ኪዮሳኪ ምኽሪ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ኣነ ወላ ኩሉ ግዜ ከምኡ እየ ዝብል ንሱ ዝብሎ መንገዲ ወይ ፕላን ጽቡቕ ተዘይብልካ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ትምህርቲ ሕማቕ እዩ ገለ መለ ኣይብልኒ ኣነ ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ መሰረት ናይ ትምህርቲ ዘይብልካ ነቲ ካልእ ነገር እውን ክትርዳእካ ኣይክእልኒ ስለዚ ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ ኣብኡ ተሓፂርካ ይትትረፍ ጥራይ ክውስኸላ ዝኽእል ኣነ ካብቶም ቀንዲ ብዙሕ በትናቱ ትምህርትታት ዝፀለቑ ሰብ እየ ግን ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ሓደ ብሓደ ክትርጉሞ ተፈቲንካ ችግር ገብረልካ Anytime I go back to school, I say, what, learn nothing? You know, and those guys who my friends who flew for United Airlines, they're broke today. Their pensions were... ኣቡ ኣብ ሚሊታሪ ናይ ኣሜሪካ ውትድርና ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ፓይለት ናይ ነፈርቲ ክኸውን እዩ ዝደልዮ ነይሩ ኪድ ተምሃር ንዑ ክኸውን ይብሎ ነይሩ እቶም ሽዑ ኣዕሩኽትን ኣብኡ ዝኸዱ ወላ ሓንቲ የብሎም ሰሪሖም ገንዘብ ተዋሂቦም ብደመዞም ይነብርለው ከምቲ ዝድለ ለውጢ ይገብሩን ከም ሮበርት ኪዮሳኪ ሚልዮኔር ማልቲ ሚልዮኔር እዩ ንሱ ከምኡ ክኾን ኣይከኣሉን ስለዚ እቶም ወለድና እቶም ተራ ወለዲ ዘለና ንደቅና ንመኽሮም ምናልባት ሕልሚ ናይ ደቅና ካብቲ ንዕና ንፈልጦ ንደልዮ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ተምሃሩ ዩኒቨርሲቲ ኺዱ ምባል ገበን ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ፕላን ኣለኒ እንተኢሎምካ ግን ሰፖርት ክትገብሮም ኣለካ እዚኣ እያ ታናት stolen. US Air, same thing. Look at what's going on in Paris today as we talk. They're rioting. Millions of people are rioting because of pensions. Japan, they're rioting because of pensions. Terrible. You see them. It's terrible. Yeah. Yeah. And Americans, oh, on how my 401k is doing. I'm going, gee, I'd be a little bit worried, but they don't know. Americans live in a fishbowl. You know, everybody sees in, but Americans can't see out. So like I travel the world constantly, and what I see going on in the world is disturbing. I was just in Argentina, and I took my kid brother there. And he came back a changed man. He says, you weren't kidding, were you? He said, no, I wasn't. My brother could not believe that what happens in Argentina is going to happen here. You know, today, when I refer to 2008. ታይብላሎ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ሓደ ሃገር ዝቕመጥ ኣብ ካልእ ዓለም እንታይ ከም ዝካየድ ስለዘይፈልጥ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤትሮ ዘለዋ ገዛ ከም ዝቕመጥ እዩ ኣብ ካልእ ተተኸይድካ ግን ብዙሕ ትርኢ ንኣብነት ኣርጀንቲና ኤግዛምፕል የቕርብ ኣሎ ኣርጀንቲና ገንዘብ ናቶም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ስለዝመኽተት መንግስቲ ብዙሕ ፕሪንት ስለዝገበረ ሃርድ ካረንሲ ስለዘይነበሮ
እቲ exchange rate ናቶም over the roof ኮይኑ ኩሉ ነገር ድማ ክትገዛ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ኣብ ቬኔዙዌላ ከም ኣጋጢሙ ኣብ ዚምባብዌ ከም ኣጋጢሙ ስለዚ እቲ ገንዘብ ዝበሃል ሊሚት ኣለዎ እቲ መንግስቲ ኣመና ፕሪንት እናገበረ ተኸይዱ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኸውን ኣብ ካልእ ኸይድካ እንተሪእኻዮ እቲ ኩነታት ይርዳእካ እዩ ብምባል ኣብ ፀቢብ ዓለም ዘለና ኩሉ ፐርፌክት ዘለና ይመስል Most people remember 2008. They all remember it. But when I started Rich Dad, Poor Dad, the only thing they had was the Depression. 1997, Rich Dad, Poor Dad came out. And their only reference points was the Depression. And none of the people I talked to remember the Depression. So the fear today, I think people are a little bit wiser. So I think most people are at least kind of tuned in. I hope it doesn't come down, but I'm afraid of it. ቀደም ታሪክ ፖር ዳት ኣብ 95 ክፅሕፋ ከለኹ ትንኮ ናይ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ህዝቢ ዝፈልጦ ዝነበረ ናይ 77 እዩ ነይሩ ኣብ ሎሚ ኮይንካ ግን ናይ 77 ኣለካ ናይ 2000 ኣለካ ናይ 2008 ሰለስተ ዓበይቲ ክራይሲስ ኣለዎ ካብዚኣቶም እንታይ ክንመሃር ንኽእል ነዚኣቶም ብኸመይ ክንጥቀመሎም ንኽእል ካብዚ ተማሂርና እንታይ ስጉምቲ ክንገብር ንኽእል ሓደራኹም እዚ ቪድዮ እዚ ከምዚ ንምፍራህ ንምርዓት ንምስንባት ከይመስለኩም it's a very very important ዛ ዓመት እዚኣ ሰሞዳታ ንዓመታት መባዓቢው ኢኮኖሚ ናይ ዓለምና ዓቢ ቼንጅ ክገብር ምዃኑ ኩሎም ሊቃውንቲ ከም ጻልኩም የበባሓደ ከም ዝናገበርኩ ኣነ ንኸፈራር ዝብለኩም ከይመስለኩም it's a very important ነዚ ሓበሬታ ዝሰሚዕና ኣብ ሂወትና ክንጥቀመሉ እንታይና ክንጥቀመሉ ንኽእል ብኸመይና ክንጥቀመሉ ንኽእል ንዝብል ድማ መጀመርያ ነስተውዕል እንታይ ይካየድ ኣሎ ኩላ ካይዳና ነስተውዕል እዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልና እንተሪእና ዝበለፀ ግዜ እዩ I'm telling you this 1 year from now ክልተ ዓመት ድሕሪ ሕጂ ነዚ ኣድቫይስ እዚ ትሰምዑ ዝነበርኩም መስጉምቲ ዝወሰድኩም you will thank me forever ንሙሉእ ህይወትኩም ከተመስግኑኒ ኢኹም እዞም ነዚ እናሰማዕኩም ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ነዚ ትሪኡ ዘለኹም ስለዘይፈለጥኩም ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ትኽእሉም እዮም ነዚ ናተይ ሓበሬታ እናሰማዕኩም ዝኾነ ስጉምቲ ዘይገበርኩም ክትጠሓሱ ኢኹም እቶም ነዚ ሰሚዕኩም ኣስተውዒልኩም ህድእ ኢልኩም step by step ከምታ ኣነ ዝመኽሮን ዝምዕዶን ድሕሪ ኸይድኩም you will be very grateful ኣዝዮም ሕጉሳትን ዕውታትን ክትኮኑ ኢኹም እሱ ድማ ትምኒት ናተይ ከምዚ ንፍርህ ምዝራዕ ክመስለኩም ይኽእል እዩ ከም ደለኹም መውሰድዎ ኣነ ግን ሓላፍነተይ እቲ ኣነ መዓልታዊ ዝሰምዖ ቁሩብ ካብኡ ናባኻትኩም ክዕልፎ ሓላፍነተይ ኮይኑ ይስማዓኒ ብኸመይ ትጥቀምሉ ናባኹም ይገድፎ ለባማ ስለ ዝኾንኩም ብዝተረፈ ከምዚ ኣርእስታት እንተረኺበ ከም ፃልኩም እየ ተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ክትባዛዕ ንትጠቕሞም እያ ዝበልኩማ ሰባት ድማ ኣብ ፅዕዋ እናበልኩ ኣብዚኣ ክገድፈኩም እየ ኣብ ካልእ ኣርእሲ ክሳብ ንረኸብ ደሓን ኩኑ ፅፅብቑ ቻው